u 18.06.2016. godina, utakmica kod Zorana Saravolca, start 4:00, sudija Mojsin Milan. Momentalno golubovi su u visini, koliko to Milana ima otprilike? Pa ima vreme u lastu. Prilike u lastu su. Evo i ovdje malo da ih zoomiramo. To neće neko vidjeti. Ili hoću? Da, uhvatim. Baš ovako moram da zoomiram, inače ne mogu da... E sad to nas tebe. Naspram mene, ne vidim. Aha. Evo je ovdje, ajde. Kao si udra malo da kaska. Senjorska ekipa, godišnjaci. Znači, prošle godine golubovi. Momentalno sat je 14 minuta do 5. Svetla još nisam pogasio, a sad ćemo. Start je uspješan. I to je to.